Not every time bazalwane ukuma kweinto zakho kuba ngathi into zakho zibanjwe ngabantu noma zimiswe ngabantu. Not every time ukungabi neprogress empilweni yakho ukuthi mhlambe wena unesicalekiso, you are cursed. Kwesinye isikhathi kunezinto ezibanjwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kuba nezinto uNkulunkulu akubambela zona, kube nento enhle wena njengomuntu oexpectile empilweni yakho ukuthi manifeste, noma kube nento enhle empilweni yakho oyenza kulindele ukuthi iproduce some good results. Khande ukuthi it's not even the devil involved for that matter yokuthi ayikaphumelelanga leyo nto leyo. uNkulunkulu uyasazi bazalwane. uNkulunkulu uyazazi izinto ezisifanele. Ngoba kwesinye isikhathi kunezinto siyifunako thina kodwa ukhande ukuthi lento ngiyayifuna but uNkulunkulu akayiboneli mina ukuthi lento anganginikeza yona. Ukhande ukuthi iblessing iba nje uNkulunkulu akakhona ukuyirelease uNkulunkulu, not to say ngicalekisiwe, not to say ngiyathakathwa, not to say ngenze kabi. Ukhande ukuthi kunezinto esiyifunayo kanti lezo zinto ukufa kwethu. Khande ukuthi izinto lezo esiyifunako ukuphela kwemshado yethu. Khande ukuthi izinto esiyifunako kodwa ukuxabana nemndeni yethu. Khande ukuthi kunezinto esiyifunako uNkulunkulu azibone zingekho right. Okusho ukuthi thina asesifuna izinto siyithande ezinye izinto kodwa sikubeke emahlombe kaNkulunkulu ukuthi uma sengiyifunile kungakho lithi izinto kaNkulunkulu singahlela kodwa the one who make the final decision is God. Ngoba ezinye izinto sayithanda sihlele kamnandi kodwa zingaphumeleli. Uma yena esihlelela izinto zethu zizohamba kahle bazalwane. Yebo kona siyayifuna izinto ezinhle, yebo kona siyayithanda izinto ezinhle kodwa kunezinto ezingamanifest, kunezinto ezingenzeke empilweni yethu. Hayi ukuthi sicalekisiwe, hayi ukuthi sithakathile kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe umdali wezulu nomhlaba uma ibuka lento idingako, uma ibuka lento ifunako uthi lento can be a danger to you noma athi not now. Ngoba kunezinto engeke siyithole 2020 kodwa uNkulunkulu uyazibeka asibekele zona 2025. Kunezinto esayifuna from 1991 kodwa lonke lento asiyitholi, not to say angayithola kwesinye isikhathi ngabe ukuthi uNkulunkulu akasiboneli yona ibhilonga kithi. Kungakho noHana bazalwane kwafika isikhathi sokuthi ayithole ingane kodwa uthola ingane aku stage lapho sekuthiwa abantu besifazane bafika khona kuleso stage ababatholi bantwana. Uma into uNkulunkulu akubekele yona uzoyithola noma sogugile. Uma uNkulunkulu into kumele akunikeze yona, uma into iyakho izokuthola noma soyikhehla. Kodwa ke bazalwane imili indaba ethi akusiko konke ongakutholi ngoba ukudeserve. Okunye uNkulunkulu ukubambile ngoba uyabona ukuthi for now can be a danger empilweni yakho.